Hlekane Afrika Zonga, hlekane vayingiseri wamkela lona FM na kuhlekanisa kwalonga ngisela xitichi lexiriko hlekani lo namuntlha I Ravunharhu Siku hileria Ravunungu ra n'hweti ya Nyenyankulu lembe ra 2023 ni khalanga Pet Mathebula n'wana ri smart wa xiyimo xithangoma xingiritano wa xicecana makuna wa ndandhazi ku tisala nongoroko Afrika wa vulavula humelerisiwa tinyiko makeni xivambu famba swi nga fika eka hafu bila wara yan'we hlekani lo kha hi languta timhaka ta ku hambanahambana leti hi nga langutana na tona siku ra misava leri ra ku tlangela timhaka ta vaxisati International Women's Day namuntlha se hi yo mhaka hi lava ku bula na vaxisati ntsena loko hi vuya mahungeni ya misava ya awara yan'we hi twa ku tanihi vaxisati swi vula ku na leswi swi vulaka so loko ku ri na siku ra muxaka lowu ku na leswi mi tlangelaka so tanihi vaxisati ke nako loko ku ri ku na leswi mi tlangelaka so ku nga va ku ri swa muxaka wihi hi leswi hi nga ta va hi langute swona ka nongonoko Afrika wa vulavula kusukisela sweswi hi tlhelo timinete ku bela awara yan'we nhlekani lowu kambe ke hi ta sungula la dokodela Murungwa Makwarela va vuye va vonaka va nga fikelelangi ku va xirho xa kumbe ku va meyara wa doroba ra Tshwane ku ve na swivulavula swa ku tala swinene endzhaku ka loko khanselara wa DA a hetelele a yise xivilelo lexi xi nga tisiwa hi wun'wana wa lava va ringetaka ku va va pfula vanhu mahlo kumbe ku va lemukisa vanhu ku va va hetelela va vona ku hey ku na swin'wana swi nga tshamangi kahle va ngeri va hehlaka leswaku hi malembe ya 2026 ku hetelele ku va na xiboho lexi nga kombisa leswaku mafambiselo ya vo ya swa timali dokodela Makwarela a ya fambi kahle se swoleswo swi hetelela swi endla leswaku va hetelela va vona ku swa antswa va nge ringaneli ku va va nga hetelela va va meyara wa doroba ra Tshwane kumbe wa masipala wa Tshwane hi ndlela yaleyo se ku nga xivutiso leswi vanhu va nge le ku tivutiseni ku kasi loko va ku vanhu va hlahluviwa va nga se nghena emintirhweni yo karhi leswi ya va nge I ku veta va kha va langute yini hi ku hi lava khale va ri kola va ri xipikara ku nga ri na mahungu nako lava va tisaka xihundla lexi kumbe xivilelo lexiwani va langute yini hikokwalaho ka yini va nga vulangi to husuka hi ndlela yaleyo hi ku nkarhi wa ko a swa ha va vuyerisake se swin'wana swa leswi nga ta hetelela hi languta swona nawu wona wu ri yini advocate dokodela Tsietsi Ramatsekisa va yime kulunga ku lava ta bula na hina hi mhaka yoleyo kasi ke hi ta tlhela hi ringeta ku bula na va Independent Electoral Commission ya Gauteng hi twa ku va ri yini loko xiyimo xi titani va tiva yini tanihi mi swi twile mahungwini va ha ku tiyisisa ku ku na leswi va nge le ku swi landzeleleni tanihi IEC hi ndlela yaleyo se hi lava ku twanele ka wena matitwelo ya wehe hi wahi ke 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0712659860 xivulavuri xin'wana xi tshame xi ku a hi dyondzeni xikolo xivulavuri xin'wana xi nga tshama xi vula xi ku a hi dyondzeni xikolo loko ri xitumaka ta xikolo hi pasa hi maphepha lama hi nga ya khoma hi ndlela yaleyo se loko swi ta timhaka ta swikweleti na swo veri loko mi ri na swikweleti hakelani ku swi nga hetelela swi mi pfalela mintirho ku ya mahlweni ngopfungopfu loko ve mi ya ka xitulu lexi nga ta hetelela xi fambisa timhaka ta macheleni hi ndlela yaleyo machudeni ya le Witwatersrand University va ha ya mahlweni va kombisa ku vilela kasi na le Cape Town nako se swi khumbe machudeni Cape Peninsula University na vo vengele ku heteleleni va kombisa ku vilela hikokwalaho ka mintlhontlho leyi vengele ve ku hlanganeni na yona eka ku titsarisela eyunivhesiti liya kasi ke va nihawu na vo va ya mahlweni va kombisa ku vilela hambi sweswi va nga yirisiwa ku va va endla tani hi interdict liya se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga vulavulaka hi swo hi twa n'wangulo wa n'we eka swona kwala ka nongonoko wa hina kambe hi sungula hi ku bula na tatana Bloom va suka ka Congress of the People hi bula na vona endzhaku ka leswi u le ka Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula sweswo mingisero mungana lona FM 12 timinete ntsena ku bela awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makombandlela a hi faneke hi bula na tatana Bloom va suka ka Congress of the People kambe ke swikomba swi ka swi tika a hi twi wena mingisero wa mina ka 0860002543 timhaka ta Tshwane ti tikomba ti karhi tika na tona na timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka tona hi le ka 0860002543 ka hi ndlela yaleyo hi kota ku twa ku
u angula ukuyini ukhomete timhaka hi ndlela yoleyo 13 minutes ntsena yi bile awara liya ya 12 nakonako i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nteri hi nga tsaka ku twa n'wangulo wa we hi twa ka timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku u tikhomile ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo vamasipala wa xifundzantsongo xa Vhembe va ta va va ri na va ta va ri na ntirho lowu nga ta va kha wu languta eka timhaka ta ku tihlanganisa na vaaki laha ka Mswana sweswo swi ta va swi ri ravuntlhanu leri se na ku pfumela ku ri hi ta twa to tala loko swi ta ka timhaka leti ta imbizo leyi kumbe xivijo lexi hi va Vhembe hi ndlela ya ntshemba xivambu va ta yima ku lunga ku ta hi byela siku rin'wana ku nga si fika ravuntlhanu leriya ku va ri ku ya endleka yini nkarhi wa kahle wa ku mi ya vulavula na vomeyara mi va byela swiphiqo swa n'wehe ku nga va ku swiphiqo swa timhaka ta mati swi nga va swiphiqo swa timhaka ta magondzo hi ndlela yaleyo a hi amukeleni advocate Tsietsi dokodela Tsietsi Ramatsekisa hi twa ku va ri yini vona loko nawu wu ri yini loko xiyimo xi titani ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku ku na sequestration kumbe ku hetelela ka loko ya ka ku va munhu a hetelela va ku loyiwani a nga ha swi koti ku hakela swikweleti swa yena kumbe i insolvent kumbe hileswaku loko a ri na swikweleti i va ri ka yini i hindzini le ka ku va ka credit bureau hi ndlela yaleyo xana swi vula yini leswiwani ta va ka hi bula na vona hi ndlela yaleyo hi twa ku va ri yini advocate Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM Nhlekani minjhani muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene hi pfukile dokodela a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina Nhlekani wa siku ra namuntlha timhaka leti ti nga le ku humeleleni a Tshwane ngopfungopfu loko hi ta ka timhaka ta ku munhu u lulamerile ku a nga va a ka xitulu xo karhi kumbe a nga lulamangi kahle nawu wu ri yini ni ta tsundzuka ku laha Afrika-Dzonga hi na milawu yo hambanahambana hi na milawu yo fambisana na timhaka ta swikweleti hi na milawu yo fambiselana na ku va munhu a va a ri leswi hi swi tivaka ku credit waste nakona milawu leyi hi nga na yona yi va yi ka yi hlohlotela ku vanhu lava va swi kotaka ku va in control ka ti-financial obligations ta vona se hi na nawu lowu wa insolvency kumbe lowu hi vitanaka ku insolvency act mi ta kuma ku na nkarhi lowu mi tsandzekaka ku va mi ka mi hakela swikweleti swa n'wina kumbe ku va mi ka mi mita ti-obligation ta n'wina ku ya hi laha mi nga twanana kona na vanhu lava nga mi nyika swikweleti se ku fika lava mi endlaku leswi hi swi vitana ku na sequestration nkarhi wun'wani loko mi vona ku swikweleti swa n'wina swa mi tsandza ma endla hi n'wexe ku mi leswi hi vitanaka ku i voluntary sequestration ma endla hi n'wexe ku mi ya sequestratiwa mi kota ku mi hakela vanhu lava mi va kolotaka ku mi ta kota futhi ku tlakuka kahle hi vuntshwa evuton'wini bya n'wina loko swi kha swi ya timhaka ta timali na swikweleti kambe ku na nkarhi lowu mi kuma ku vanhu lava mi va kolotaka hi vona lava va yaku aka khoto ya nawu va fika va endla xikombelo xexo xa ku n'wina mi sequestratiwa hikuva ku mi ka mi tsandzeka ku hakela swikweleti swa n'wina kumbe mi ka mi tsandzeka ku mita ti-financial obligations ta n'wina kambe loko hi tlhela swi langutisa hi hala tlhelo milawu leyi hi nga na yona ngopfungopfu loko hi langutise ku va mi ta mi khoma a public office ku fika laha kumbexani loko ku ri ku mi sequestratiwile milawu leyiwani a yi pfumeli ku n'wina mi tikuma mi khome poso yo karhi kumbe xiyimo xo karhi aka mfumo kumbe ka ti-institution to hambanahambana hikuva ku a mi swi koti n'wina hi n'wexe ku va mi control ti-financial obligations ta n'wina kumbe ti-commitment ta n'wina hi koho laha mi siveriwaka se ka case leyi hi vulavulaka hi yona swa tikomba ku a ni tivi ku ni ta ku meyara kumbe njhani mara va tikomba ku a va ye ka sequestration va declariwa ku va insolvent hi lembe leri ra vu 2016 lexi no ka ni nga xi twiseki i ku
loko munhu a declare insolvent loko ku ri ku mi hakerile swikweleti swa n'wina ene ku hava ti-claim tin'wana leti endliwaka ka n'wina ma swi kota futhi ku mi tlhe mi apply a court mi vula ku mina se I am rehabilitated swi ku se ni dyondzile ni cincile ni nga swi kota ku khoma kumbe ku controla ti-commitment leti ti fambelaka na mina ku ya hi swa timali na swin'wana na swikweleti ku nga ri hava xihoxo lexi nga kona se i swilo leswi kumbexana a swi fanele swi endliwe khale hambi siku loko swi nga endliwangi swi vula ku va ha ri swikweletini kumbe a va swi kota ku hakela swikweleti hinkwaswo nakona va ha ri sequestrated or va declare ku va insolvent hi ndlela leyi xi nga swona ku fika sweswi ku ve loko xiyimo xi te tani kumbexani mi kuma ku hetelele swi kumeka sweswiwani ku ri hi 2016 va hlangana na xiyimo xexelexo nkarhi lowu hinkwawo hikokwalaho ka hina swi nga humi ka vukhanselara hi ku na sweswi ku vulavuriwa hi timhaka ta ku tanihi loko va declariwe hi ndlela yaleyo a va nga ha fanelangi ku va ve PR counselor se hikokwalaho ka yini va ve PR counselor va xipikara se loko va lava va meyara ku ri kho swi humaku kasi leswi ya va nge ku na ku hlahluva munhu kumbe ku vheta swi tirhisa ku yini kasi a hi pfumeleni mhaxiku ku na lawani hi tirhana na hi vulavula hi hungu leri ri nga na tipolotiki andzeni mi ta tsundzuka ku van'watipolotiki na vona va endla ti-homework ta vona nkarhi wun'wani swilo leswi va swi vulavulaka mi nga kuma ku a swi na a ni nge vuli ku a swi na ntiyiso kumbe a swi supportiwi hi evidence swo fana na sweswo kambe ku va ku ka ku tlangiwa game ya tipolotiki minkarhi yin'wana nkarhi wun'wani va vulavula swilo mi kuma ku swi va swi ri swona se lawani ni nge a ni lavi ku hlahluva na mina a ni tivi kambe loko ri ku hi swona swi vula ku ve na xihoxo loko ri ku swilo leswi ku na ntiyiso ka swona swi vula ku ve na xihoxo swa ha sungula vetting a yi endliwangi hi ndlela leyi a yi fanele endliwa hi yona because munhu loko a ri insolvent a nga ta swi kota ku fika laha meyara va nga koho va va PR counselor va khoma tiposo leti to hambanahambana ku ri ku va ri insolvent hi ku nawu a wu va pfumeleli swi vula ku nga va ku va nga disclosangi loko va disclosile swi vula ku vetting a yi endliwangi kahle se a hi nge te ku xihoxo xi ve kwihi kumbe mi kuma ku hi mpela hi ku va ti kanetela ku ri nambi lowu wa khale kumbexana a hi swona se a hi nge te xi nga xona hi xihi kambe vumbhoni byi fanele byi humela erivaleni hi kota ku tiva ku loko ri ku a va ri insolvent va vuye va rehabilitatiwa na kambe mi tlhela mi tsundzuka ku leswo va insolvent kumbe mi ve na sequestration after malembe ya 10 loko ko va ku nga ri na swin'wana swihoxo swa timali kumbe ku claimiwa ka timali automatically after 10 years mi va mi ri rehabilitated swi vula ku mi se mi fana na munhu un'wana na un'wana ma swi kota ku mi endla swikweleti hi vuntshwa ma swi kota ku mi khoma tiposto kumbe ti-position leti ta ti-public office ku nga ri hava ku mekanetiwa kumbe ku nga ri hava ku siveriwa hi nawu ayayayaya se ka tika ka hi ku loko mi vulavula after 10 ra malembe endzhaku ka 10 ra malembe swi vula ku endzhaku ka 10 ra malembe leri hi vulavulaka hi rona a ri se fika ka xiyimo lexi hi nga ka xona loko ve i ntiyiso kambe ke a hi tlheleleni ka voho dokodela va na ndlela yihi leyi va nga yi tirhisaka ya xinawu ku ololoxa xiyimo lexi ku fika sweswi ni vona nga ku loko ku ri ku i ntiyiso leswi vulavuriwaka a ku hava ndlela leyi va nga yi lulamisaka hi yona va fanele va disqualifyiwa nakona swi vula ku va ta va nga disclosangi a ni tivi ku va ta va swi endle hi vomu kumbe a hi vomu na leswi va nge intentional kumbe a ku nga ri hava intention ya ku deceive munhu un'wana kumbe ku deceive vanhu kumbe ku deceive mfumo hi ndlela yaleyo so hi nge vuli ka hi kombetela ku va swi endle hi vomu a hi hava vumbhoni lebyi tisaka vonelo rero kambe lexi nga kona va nga xi endlaka loko va se va humile la ka position leyi va nga ka yona i ku va apply leswa rehabilitation komba ku vona
va cincile va cincile mahanyelo ya vona yo ka va nga ti khomi kahle loko swi fambelana na timhaka ta timali na swikweleti se i munhu loyi a nga cinca nakona va hakele swikweleti hinkwaswo se va swi kota ku va khoto yi va declare ku ri va rehabilitated kambe nghozi yi la loko case leyiwani swo kumeka ku a va disclosangi va ka va defrauda kumbe va ka va nga humeseli rivaleni va ka va swi tiva sweswo naswona swi nga tirhisiwa ku swi nga tirhisiwa ku va swi ku kombisiwa ku munhu loyiwani a nga rehabilitated swi vula ku va nga yimela yona 10 years yaleyo. Ayayaya ni mi twile advocate ni mi twile ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta ni khensile muhaxi na vayingiseri va munghana loyi advocate dokodela Tsietsi Ramatsekisa lava hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa nawu hi ndlela yeleyo 0860002543 tipolitiki leti ti tirha njhani va ka hina tipolitiki ta n'we a hi ta ku vuyerisa tiko loko i ta ku vuyerisa tiko hikokwalaho ka yini loko ku ve munhu ma swi tiva ku loyi i na leswi na leswi mi nga swi humesi a nga se endla nchumu loko se a endle xa n'wanchumu ku ri komi nge yo kholongo nga ringanelangu a nga va president kumbe nkarhi lowu hinkwawo mi kha mi swi tiva ku hambi sweswi a ni ri holobye a ni nga ringanelangi mi nga vuli nchumu hayi va ka hina 0860002543 a hi ku tumingiselo mina le ka nomboro yaleyo tipolitiki leti kasi a hi ta ku vuyerisa tiko ke andaka leswi ndhuma o lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula 0860002543 na ngetana kambe 0860002543 i nomboro leyi nga yi tirhisaka ku va hi ta twa n'wangulo wa n'we hi ndlela yeleyo loko hi kha hi languta ka timhaka ta tipolitiki ta tiko reru xana swi nga va swi vula yini leswi loko hi languta xiyimo lexi ngopfungopfu ka timhaka to toleto ta leswaku swi tikomba ongeti vanhu van'watipolitiki va kha va swi tiva va pfa va swi tiva ku leswiwani a hi swona kambe va nga vuli ku leswiwani a hi swona ku kondla swi ya va tirhela se swi vula ku yini ke swi vula yini hi timhaka ta tipolitiki ta hina tipolitiki ta hina i ta ku tirhela loko ti ta vuyerisa mani a hi ta ku tirhela ku ti ta kota ku vuyerisa tiko ke ku tumingisela munghana lona FM 0860002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa hi kota ku twa tlhelo rolero 0860002543 swi hi pfuna ku va hi twisisa mhaka leyi kantswa i nhlekani mi amukerile ka munghana lone aye minjhani hi pfukile minjhani buti hi pfukile vulavula na mbinga xilo a hi xilo ni la ku vulavula leya ya meyara leswani ina laya ku le ku tlangiweni ka tigame loko mi nghena xitulwini xo sungula va fanele mi lava maphepha va mi lava swilo hinkwaswo na ku mi huma kwini mi ya kwini mi tshama kwini se a va mi vutisi minkarhi leyi hinkwayo loko va nga mi vutisi va endlela yini ku mindzuku loko mi kuma xitulu hi kona va sungula ku endla yini ku mi lavisisa ku a mi si tshama mi endla xinchumu na hi yona mhaka leyi mi vonaka vanhu ku dzumba ku ri na nkwetlembetanga aka leswa tipolitiki kambe nkulukumba lava phela i khale va ri koho laya a va ri xipikara sweswi hi vulavulaka xa masipala wa Tshwane hikokwalaho ka yini swi nga humangi ka xiyimo xexolexo hi swona leswi ni vulaka tsanange loko ma hansi ka xitulu lexi nga hansi a swi na nkoka ngopfu mara loko se mi ri ka xitulu lexi nga henhla hi laha se va lavaka ku tiva ku n'wina mi huma kwini mi tshama kwini mi tshama mi endla yena xikolweni mi tshama xin'wana na xin'wana lexi mi nga tshama mi xi endla va ta xi endla issue ene xin'wanyana laya xikulukumba ku tirheriwa makhwiri ya vona sweswi mi karhi mi ri mi yimile Mr Bloom ku a ta vulavula a nge ti hi ku a ni namuntlha swi le ka tlhelo ra vona mi nge va voni ene mi tena mhaka yin'wana yaleyo ya ku namuntlha swi khumba vona masiku lama hinkwawo loko hi ku yinini cabinet reshuffle yinini kwala na kwala hi swona ni mi twile papa ya la tibangi yi ramburansela ni mi twile xilowani kesi inkomo 0860002543 un'wana mi yingiseri loyi nhlekani ni mi amukerile ka aye papa minjhani hi pfukile minjhani papa na vayingiseri hinkwavo
Hello? Ningselengwe. Ami ko but magari ya branding just coalition man. I saw no man. Eh. Ay maka ko loko ka ku vote 2024 i vota vo kheta. Ale so coalition singa puksi tireri. He makai. Ka ko ku buela nja ku but maka le ya mera le ya wa banga bulang sa suka ku mera angara lang ku suka ku thama student pa e ka sulo su vote a jiki anda ka masuk mana harus sulo sa kinch. Na mitwa kambe kumishani tiswa ko ba utwa sis. Minga kuma Mara so pa su we sai maka ka tukundako. Nemetri. I saw but I'm not tumba mukala admin link. Kesel sunana sekanda amen lane 0860002543 nakona ku Afrika wa Vulavula kamkana lona FM tamteka na ngwe ikota kutwa ngwangulo wa ngwena nipfumele ni suna ntwa hloko makatama ngwe msaba ya awara ya ngwe kuti taba timse kwini ibikusuka kwala 0860002543 tsundukan lokse uya mangu na msaba ntere bulana vashisati ntsene Vulavula hi siku leri ri khumba ku vona International Women's Day like kamwe tani vashisati swa vulavula ke swi vula yini loko ku swa vulavula siku ra muxaka lowuwani ke 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 071-265-9860 a yeneni ka mani cawuke va hi byela ku mahungu ya awara ya n'we ya ta va yimisekwini cosnat nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa afrika wa vulavula so a ile ka nkarhi wa right wa ku vita vanhu sweswi hi ku ti khomisa tingana ku nga viti vumunhu ende vita a hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi yivengele swikweleti swa ti-etoll laniwa va loko hakelisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali so a ya hala nchumu la a va rhangi ku lunghisiwa tiko ku lunghisiwa ti-border gate se hi rhamba vanhu kahle hi ri proud ni kota ku teka munghana wa mina no misa joni palamende ya rixaka ina inga kola mingisero mkana lona FM nangona ku Afrika wa Vulavula kamkana lona FM makomba ndlela 0860002543 ayi kuti mingisero me kuwe u angula okuyini leswi ta hi pfuna ku hi kota ku twa tlhelo ra wena ra timhaka hi ndlela yaleyo ku na timhaka to tala leti ti hetelela ku ti va koho ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta timhaka leti ti khumbaka masipala wa Tshwane a wu swa ala ku masipala wu hetelela wu tshamiseka ntirhisano wa mafumelo na wu tikomba wu kha wu tika swinene hi ndlela yaleyo se i mhaka yin'wana leyi kumbexani hi nga tsakelaka ku twa n'wangulo wa wena eka yona 0860002543 hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka yoleyo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka to toleto ta ku ri van'wana va hetelela va fika kwala ka miehleketo yaleyo ku ongeti matirhelo lawa ku tala ku va ku ri matirhelo lawa ya langutaka makhwiri ya valava va va kha va hi tirhela ku nga ri timhaka ta ku vuyeriwa ka hina tanihi vaaki se xivutiso ku va ku loko ve a hi vuyeriwi hina va fike njhani ka switulu swoleswo va nga eka swona i mhaka yin'wana leyi kumbexani hi nga tsakelaka ku twa tlhelo ra wena hi mhaka yo yeleyo hi ku ya mahlweni 0860002543 na ri teka riqingho rero ndaka vita vanhu sweswi hi ku ti khomisa tingana ku nga viti vumunhu ende vita a hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi yivengele swikweleti swa ti-etoll laniwa va loko hakelisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali hi suka xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni swi va swi hisela tiyindlu switshuvambara ai South Africa na swa boha nhlamulo yi ta kumeka Well, there has to be a thorough discussion around it, and the money must be used at the right places for the right things that will bring tourism to the country. hi tiko ra swiharhi so a ku na nchumu lexi nga va attracta vanhu va le handle palamende ya rixaka tatana Dennis Bloom va yime kulunga ku bula na hina se swi vula ku leswi ya mingiseri mi nga swi henhla swa ku va vingeti hayi hi valava a hi twaneni ku va ri yini hi ndlela leyo Mr Bloom, good afternoon and welcome to Mgana Lona FM. Good afternoon and good afternoon to the listeners. Thank you very much. We were struggling to get hold of you. We even went to an extent of thinking maybe this time around you wouldn't show up. You know, it's that load shedding. I have never disappointed you since you called me. But now the load shedding is terrible. I can tell you the honest truth. It's very, very bad. We are sitting here in the dark. I see. Now, let's come to the issue here that talks to your councillor in the city of Tshwane. What is your position as the Congress of the People with regard to the fiasco that is
unfolding at the municipality regarding your councillor? You know, I must tell you and the listeners, we are very shocked and very disappointed about this whole thing that is happening with our councillor, Dr. Makwarela. We were not aware of all these things that came out now yesterday. We were confronted, and we were surprised when we were confronted by the media with all these things to say that Dr. Makwarela is being disqualified by the municipal manager because he was sequestrated. Now, we up until now, we are very much shocked and surprised and disappointed by this whole revelation. So now that you are away, what is it that you're going to do as COPE? No, we are busy with an investigation. We want to go to the bottom of this whole thing, because in the first place, we are a law-abiding organization. We don't want anyone who is breaking the laws of this country. Now, clearly, the law was broken because Dr. Makwarela has declared, he himself declared that he was sequestrated when he filled in the form of the Congress of the People to become a public representative. So he himself, but now we are asking this question. Yes, we are investigating this thing, and we want to go to the bottom. But we are also asking questions. Why did the IEC not pick up this whole thing? Because the IEC must also do their vetting. Not only the IEC, but the council itself. You know, Dr. Makwarela was a speaker up until last week. Yes. He was the speaker of the council. So, yes, we are going to investigate, but we also need answers from the IEC and from the council. And you raise a very important and a crucial point here to say, if indeed this is true, why was it not picked up by the two authorities that you cited? Do you have anything in mind in terms of what could be the motive behind this whole saga then? No, it's negligence. No, it's negligence. If these people have not picked it up, then we are in trouble in this country. If the IEC has not picked it, how many other people are not in the same position as Makwarela? We are asking that question. If Dr. Makwarela could slip through, how many other people are there sitting in parliament, sitting in councils around the country, NPLs, in provincial legislature? It is not impossible because of this thing that we see here now. And now that you say you want to get to the bottom of this very matter, what is the purpose thereof? After you shall have gotten to the bottom of the matter, what is the next move? People must pay for their sins. Anyone who has violated the rules of the Congress of the People, the procedure, he or she must pay for the sins. We take this thing very serious. This is not just a small thing, because we have declared as the Congress of the People, we are in defense of the Constitution of this country. We have declared that we will respect and abide by the rule of law. Now, if anyone inside the Congress of the People are doing this, no, this person will definitely pay for his or her sin. Pay in which sense?
Sorry? How will this be paid? We are having a code of conduct in the Congress of the People. These people will appear before a disciplinary committee, and the disciplinary committee will then decide what sanction must be meted out on them. And were you happy as Congress of the People when he was elected the mayor? Obviously, any political party will be very happy and see it as an opportunity for its member to be elected as mayor, especially when it comes to the capital city of South Africa. Pretoria is the capital city. Tshwane is the capital city of the country. So we were very excited. We were very happy about this development. And what does it say to your relationship with the other parties? The other parties in this case referring to the EFF and the ANC. Does it mean you are in good relations? No, we are in good relations with all political parties, not only ANC or EFF, but all political parties. We, as the Congress of the People, don't have enemies. We have opposition. We don't have grudges against any political party, because our main aim and objective is to have services, to give services to the people of South Africa. Were you not in some instance quoted as saying you want to remove the ANC in power? Who? Me? You as the Congress of the People, yes. The Congress of the People have never said that we want to remove. We have said we want to remove corruption. Anyone who is corrupt, we will remove such a person. So your mandate is not on the organization or organizations? No, okay. No. All right. Mr. Bloom, thank you very much for your time. We really appreciate it. You are welcome, sir. All Thank right. you. Itatana Dennis Bloom, balabay bulana bona mingsere wamgana don nefe bakabani kashpaniso shaila sulustamaka ko lokustakat makata bo na bandla rabo na interesano na mabandla lawa yang wan bengere kuna milaw leil fanele ko ilandeleriwa eka timakata matsamela ya swilo eka bandla Congress of the People lera ku lokube impela makala ibulavuriwa ku yina ntiyiso exikarhi ka yo swi nga hetelela swi veka ntshikelelo ka vuxaka bya vona na dokodela Makwarela, leswi swi nga hetelela swi endla leswaku va ya ka komiti yo tshinya leyi nga hetelelaka na yo yi teka xiboho hi ndlela yaleyo. Munhu un'wana na un'wana ku ya hi vo tatana Bloom va ri munhu un'wana na un'wana fana hakelela swidyoho swa yena hi ndlela yoyoleyo. Kambe va vilerisiwa na hi timhaka ta ku swi ta njhani ku za ku va na xiyimo xa muxaka lowu, hi fike njhani laha hi ku ya hi vo va na ku chava ka ku swi nga endleka ku ri na vanhu vo tala lava vongo va nge le ka mintirho na swivandla swo karhi ku vi a va nga fanelangi ku va ka swivandla swoswoleswo hikokwalaho ka swiyimo swa vona leswi va nga va ku va kha va hanya na swona kumbe va famba na swona, leswi swi va veka ka xiyimo xexo lexiya xa ku ya hi vo va vona onge matshamelo ya timhaka sweswiwani ya yime hi ndlela leya ya ku a swi fanele swi tiveka, a swi fanele swi vonaka leswaku matshamelo ya swilo ya yimise ku yini, ngopfungopfu loko kha ku langutiwe ka timhaka ta ku swi tiveka ku loyiwani ku za a nga ngheni la emhaka ya ku a nga ringanelangi hi swivangelo leswi na leswiya. A hi ku tumingisa ra mena eka 0860002543 dokodela lava hi bula na vona nkulukumba Dennis Bloom va vulavula Congress of the People. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 wana mingisero lo nhlekani eka ndophet na muhumereri na vayingiseri va munghana lonene FM. a khensa papa lava vulavula Maswanganyi ni vulavula ni ri la Siyabuswa a Mpumalanga ni la ku nghena ka leya Dr. Makwarela. inkomba. Alright, leswi ni lava ku swi hlamusela Dr. i ku ri tipolotiki ta la South Africa a ka ha ri ku ri vanhu va tirhela tiko, va tirhela swikhoma swa vona, ende leswiwani swi humesela erivaleni ku ri swi la ku na vanhu vo tala lava nga khoma swivandla swo karhi lava nga qualify ku va ka ti-position in terms of the qualification, in terms of the criminal record.
na hinkwaswo leswi lavekaka so leswiwani swi veka swi expose corruption leyi nga yi kona laha a ti ni mi twile mingiseri wa mina 0860 002543 n'wana mingiseri hi loyi nhleka Vashomi Kalanga na vayingiseri va Afrika va vulavula. aye papa Minjhani? hi vatomi njhani papa Hawa i xikalabito la Johannesburg. inkomo Ni kombela ku khumba ya Dr. Makwarela. aye papa But ku le ku tikeni swinene and swa hlamarisa that's why ni ti ri yimana ni khumba hi ku Dr. Makwarela i huma a ri xipikara xa masipala kokwala Pitori. Kahle xitulu xa vo xipikara ta ha ri i nchumu wun'we swa xakelana swinene ku u nge vi xipikara va nga ku lavisisangi loko u ya va meyara va ku lavisisi swi tikomba kahle ku na xandla xa mfene because mhaka leyi yi na Pitori ngopfungopfu yi hi khomile va le ku kokelaneni hala na hala and swi ta endla ku Pitori loko a no tirhise marito lama ma tirhisaka ya ku hi fikise ku yini laha number one va tirhi va lava smaller party yi rhula va kona vini va swilo leswi munhu la timhaka ti huma ka DA loko na va DA va swi vona swa ku munhu lowo va na xitulu xin'we mara va n'wi veka mahlweni va n'wi lavisisa hi vuenti tifayili ta yena se va tikuma va kuma ku hi nge rhangeli hi munhu wo tani so swi hi teka swi hi veka laha ka ku Boetpet ya ta tikeriwa kahle service delivery na lembe ra 2023 a ni byela vana last year loko ni kha ni fowuna ni ku ka ha ta tika 2023 ya ta vona swi ta ku hi hlamarisa na sweswi ngoku mina n'wi ya vulavula lambe ya vulavula hi Dr. Makwarela hi luya wa Aljama la Johannesburg i lo tshama vhiki leri taka swa endleka hi tenga yena South Africa Boetpet hi le crisis ya serious a ni yingisele emuhleri wa hina Professor Prince Mashele loko va ku kahle tiko ra hela hi nga fiki kona a ka ha na reverse hi le ka crisis ya serious so hi ndlela yin'wana hambi yi hlela ku fika kwihi hi tipolitiki le ndzeni ka swilo leswi nga ko i ku hi fanele hi swi tiva ku le xikarhi ka tipolitiki ku na sabotage Makwarela a hi mhaka swa ti-sequestration swilo leswi u nge ngheni lava u lavisisangi loko munhu a za a nghena vetting eka swilo leswi hina va make sure they check you va ku hundzisa ene lexi ni tsakisaka khopu yintshwa ku na vanhu khopu yo kuma swilo swi ri ku endlekeni so mina I strongly believe ku i tipolitiki ti nga le ku onheleni ene va lava Pitori ANC a yi pfumeli EFF yi fuma EFF a yi pfumeli ku ANC yi fuma DA a yi pfumeli ku ANC no EFF yi fuma then hi ku hi munhu la nga na siti yin'we a nghena i nghenile hi loyi se hi n'wi humesile se hi ya kwihi ya neve twile leswaku ku phasaphatsa ni ku mhaka me i ku laha hi nga fika kona hi ku hi nge hi tlheleni tata mi vona ni tola ku ri busy ku cina munhu va n'wi hlawurile va ri ye ministara wa electricity mara loko mi ya cheka mi ku i suke kwala Pitori hi nga ha n'wi viti na hi vito ra ku hi ye honorable member hi ku i xiputla nawu hi luya va n'wi teka va n'wi nyika promotion mi langutele ku hi va na gezi kwala Afrika-Dzonga so mina awara dyondzise n'wana mani i tipolitiki fa mi xava ti-generator mi xava na makharilele hi langutela 2024 loko ma-Afrika-Dzonga va ha lava ku hi tlhelela eka khongolose a va ye ya ta kaya ku ya ku yile Boetpet ku le ku tikeni se va ya kwihi se a va fane va ya kwihi ya va vita ya ri ku teni kwala ka munghana loyi ta va ta ximfumo ku Afrika-Dzonga yi lava something new ene lexintshwa na lava ku xi tirha ku fika laha hi nga vanhu va nga va twisisa ku it's only up until tikereke ti yima hi lengete ku hina ya wu cinca mfumo lowu vafundhisi lava nga tumbela laha va fanele va rhanga Afrika-Dzonga mara hi rhangisa ngopfu xikhongo leri va laka swigevenga swi hi rhangerile ka tika laha handle Boetpet tiko leri ra hina a nge lunghi loko ya ha tshemba ku langutani rixafuli ya tolweni ku humelele u teka munhu loyi a ri koho ma yi vona recycling leswo xilo xi nga cukumetiwa xi teka xi vuyisa
leswo loko no ta vona Afrika-Dzonga ka tika ene hi go blame president a nga na rito ku vulavula ntiyiso na loko mi languta the facial expression Ramaphosa a nga ha na rito i nyikiwa mandate wa hefo laha ku nghena loyi la ku nghena loyi those va dilile i va tshegula mara they still came back leswo mi languta vanhu lava nkosazana va neutralize KwaZulu-Natal na Gauteng na Afrika-Dzonga nongo mi ri Limpopo leswo ma vona ku na swilo swo tala swi nga le ku endlekeni daswo no mutuna wa nkosazana a vuyile va fika va ku eka va minister n'wana mali a hi tirheni mara a hi languti 2024 because mhaka ya Dr. Makwarela ya vava ni n'wi voni loko a tlangela is my friend loko ku ri na xin'wana xi ni vavela ngopfu i ku u ve xipikara same office tirhile ve student na ka masipala wa Tzaneen loko ku ri na swin'wana swi tivaka office ya xipikara na office ya mayor ti xakela swinene a hi yona kota kumbe va n'wi susa ekwini va n'wi yisa kwini office leti ya no nghene ka vuxipikara wa qualify lamba na le Joni va xipikara wa qualify ku va mayor mara u va xipikara va ku va minyela va ku hwi u ya va mayor va ku hayi a tlheleni le ndzhaku leyi se mi nga vona ku ka tika etombeni 2024 ifikile okay 0860002543 ka tika n'wina mi ri yini a hi tweneni laha Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula sale timinete ntlhanu ku nga si ba awara ya 13 nongonoko i Afrika wa vulavula endzhaku ka mahungu ya misava lawa ya taku sweswi awara ya 1 hi le engetela hi ta va hi kha hi languta ka International Women's Day hi twa ku vaxisati mi ri yini siku lera 1 ri vula yini ka 1 hi ndlela leyo kambe ke hi nga se endla tani a hi sungula hi twa vayingiseri lava nga kola layinini la 0860002543 wo sungula hi loyi hleka Botshet. Aye baba. Mpfukile. Economy njani? Mpfukile. I nga ku siku lera International Women's Day ri nga hi khumba na hina hi ri vanhu va xinuna ku herisa madzolonga Botshet. A swi ta tsakisa njhani loko hinkwenu ri khumba hi ku ri important mara a ni nghenelani ngopfu swona. Botshet mhaka ya tipolitiki swo fana na timbyana ti kokelana ku rhambu Botshet. Because swi ti komba kahle ku ri ku na lava va nga endleki ntirho wa vona loko ri ku munhu a thoriwile Botshet ku ndliwa milawu hinkwayo ku landzelela ku i fanele i thorisiwa ku yini swilaveko leswi lavekaka i yini na yini loko za ku fika nkarhi wa tipolitiki ta ku ri fanele ku ya hlawuriwa hi hlangana na swilo swo fana na leswi Botshet hi mhaka ku va kha u lweriwa xitulu ene ni hlamula na xivutiso xa n'wina xa ku ri va tirhela hina na ka tipolitiki kumbe njhani a va hi tirheli hi mhaka ya ku loko mo langutisa na munhu loko a hlawuriwile hi Botshet wa celebrate ku celebrate yini me hi ku ya hi mina i celebrate ku leswiwani swi lava ku mina na ndyangu wa mina hi ta dya kahle se ni swi kumile ma twisisa because at the end of the day a nge tlangeli ku ni vaakatiko se ni ya ku va tirheleni hayi va nga lava va nga tlangela va nga hi tirhela hi nga va hlaya ku hi tintiho va tele va nga tlangeli hi Botshet mara lava va nga hi tirhela i vangani ma twisisa na mito se nkarhi wun'wana wo fana leswi langutile hi Botshet swi komba kahle ku swi vula ku ri maqatlhelo ka tipolitiki a ma fani na lama hina hi loko hi thoriwa hala ka ti-department kumbe ka tikhampani to karhi ma tirhisiwaka ka tipolitiki a ku tirhisiwi system leyi tirhisiwaka ka loko muthori wa fana na n'wi loko muthori wa kwala ka SABC ma twisisa ku tirha power yo karhi ko va na loko hi nga ko va na munhu loyi a fanele a rhangisiwa ku na mina ni nga hala ndzhaku ni ta kota ku dya ene hina hi teka tivhoti hi va nyika hi tibyela ku va ta hi tirhela ma twisisa va fika va nga endli leswi hi va votelaka swona ene swi hi tikela hina hi ri vaakatiko ku hi cinca munhu hi mhaka ku va hi nga ri na vutivi vutivi bya hi hlupha loko a hi ri na vutivi laha tikweni a hi nga ta hlupheka ku fana na sweswi Botshet mara vutivi byi le ku hi karhateni so mara a ri hezita ku yini ho fanele hi kondzelela loko pfuka nampundzu yi kuma ku kota ku ti hanyela Botshet a ku na swin'wana hi nga ta swi endla vo to dya va ri voxe mara siku yi nga ta va tlimba mali leyi va ta tlhela va vuya kwala ka munghana lowunene imani hi twa lava i nhlekani i mi amukerile ka munghana lonene hayi Botshet mpfukile hi pfukile papa minjhani n'we hawa hi pfukile na hina a khensa ya Botshet a ni tivi ku ni ta ku leyi le Tshwane ni ta vitana tatana Makwarela as a mayor kumbe khale ka meyara la mara lexi nga endleka tatana Jack Bloom va fika kolu hi ri bya
Hi Monday loko ni twa kahle hi Monday municipality manager u yile personally ka vona a va tivisa ku ri ma swi tiva ku mina case ya so le a impfumela ku mi insolvency ni ama fanele mi nga electiwanga and I'm declaring ka masipala. And then from there abatala na papila in writing. Papila na batala rona abativisa xifumu ku ri phela ka position leyi ka yona fanele mi nga ri ka yona. Abanika, I think it's 24 hours, it's less than 24, I think it's 10 hours ku ri va reply. Va submit document to kombeta ku vona se va tleriwile va kahle. A va swi endlangi sweswo. Mara lava fanele va blame ngopfu ka sweswo i va IEC. Va IEC loko munhu un'wana na un'wana wa candidate va endla vetting ku na ti-fitting xi humaka before the election va nyika ti-candidate ta vona whether it's a PR or a councillor ku na ti-sketch ta ku xi humaka ka IEC va xixiwaka ku ri ti-sketch xi humi njhani munhu a kha va swi tiva munhu loyiwani a fanele a nga pfumeleriwi ku va councillor. Hi vona lava hi nga va blame ngopfu leswi swi ku ta blame the opposition parties or the former coalition parties no I saw because loko va DA va obvious va DA ku na munhu la a nga va byela ku ri phela munhu loyi u le ka xiyimo xa so a nga fikeli njhe va ya va tsala papila ra ka municipality manager ku ri hava information kambe lo ha ri na vuxokoxoko lebyi a miyeleleni loko va ha ri xipikara. Mi nga rivali ku va na khopi i na tikhopi timbirhi na khopi ya madisha i na khopi ya timanga likota. So swi nga hava ka swa kwalaya ku ri a khopi leyiwani ta na likota hi yo le ya madisha hi yo leyi ngo hayi phela ani le ya madisha a yi la ku tirha na former coalition partners. Yo leyi ngo hayi la nga ni dikira yi na ni dikeni ko hi le information ya yena bilani na yena. Se tatana Bloom va vulavulela yi tatana Bloom ava ku tirhela nga yama kona a Joburg loko Manana Makwarela va ye speaker a va vulavulisa le ya madisha khopi la against ku tirha na ANC. Ni va vutiseli hi yo mhaka ni nga va vutisa ku leswi n'wina a mi tshamanga mi tshahiwa ku mi te mi lava ku tirha na ANC ke va ku hayi vona va tirha na na va lwa na corruption a va lwi na vandla. Se vo jika isuka Nemetwe mani ya mahungu na misava kesi lipoto wa mina kesa income sweswo mixer mukana Ron FM ntirho loko hi vuya hi bula na vaxisati la ku languta ka siku leriwani ra International Women's Day kambe sweswi hi kumeni mahungu ya misava na mani Nkosinath Chauke. Nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Kalona Patrick hi ku navela ka me u nga ku leswaku mayorship va nga cinca ku ri mayorship a voteriwa hi vaaki ku fana na loko hi votela mukhanselara ku nga ri ti-PR councillor to vini kwale ndzeni ka council ti votela ku meyara hansa leyi ni yi vonaka leyi yi nga ku ta va na xindziwandziwani 2024 loko va nga ringeti ku cincacinca swinawani leswi i again Barkani Mdluli kwala Vamhani. Njisu lava ku humelela ku ri mhaka ya kahle minjhani botpeni na muhumelerisi mina xikala vito la or Thambwa Dinene mina a ni member ya EFF ne but ni vona leswi EFF yi nga swi plana hi ti-20 lava ku humelela ku ri mhaka ya kahle swinene vanhu a va tshiki ku languta hi masayiti ya ku swi plane hi Vamhani he mina ni wela ka DA or ni wela ka Action SA but hi mhaka ya kahle loko munhu a vulavula ntiyiso hi nga languti ku i mani a vulavulaka a hi languteni ku swilo leswi a swi vulavulaka i ntiyiso na va EFF va right because ikhonomi ya tiko yi le ku weni swinene President Ramaphosa xipidi xa vona i xipidi xa rimpfani leri va xi fambaka a ku na nchumu va nga ta xi cinca because ikhonomi ya tiko yi famba xipidi xa Gautrain ku va yi ri ku weni but bona va relax too much ni nga mi nyiketa example hi report ya state capture yo humini but a ku na nchumu va endlaka hi xona so vanhu va South Africa i nkarhi wa ku hi yima hi khomana because vanhu lava tipolitiki va le ku tlangeni hi hina swinene ende tiko ri le ku weni. Thank you. Hlakani botpet na vayingiseri mi la ku hlamula ka leya vanhu va xisati up to so far a ku na lexi hi nga xi tlangela ku botpet
masiku hinkwawo ku na wansati la nga dlayiwa kumbe vavasati lava nga dlayiwa. Hi siyiwa na vana hi va ti-single mother, ha dlayiwa hambi hi ringeta ku endla ti-protection order. Lomuya mintirhweni loko yi nghena hi fanele hi va na vuxaka na timinijere hi kota ku tirha. Hi lero a ku na nchumu lexi xi hi fambelaka hina vanhu vaxisati ku fika sweswiwani botpet hi le hansi ka ntshikelelo. Inkomu emukhongelo. Khalanga Mpfuki, lexi mina ni lava ku angula yo hi le ya mati khalanga la giyani yi ti nge pfuki mahumini ku ya fambe na kokwani Ntsangu. Siku le ku celaceriweni vula kwala mugangeni kwala ka Ngove kha mata ku swa hlekisa tola va tirhanga va pfaleliwe va byeriwa va nga ngheni loko mukontraktara wa kona va ri i kache 30 ku tirha 15 na mukhansela wa kona nga ku vanishini ku nga orders maswangani sweswi swa ku nge swi tivi na ku kumbe ku nkarhi ya ti-election hayi sweswo swa va tiko leriwana mi ta swi kota khalanga kwala aka tika ku celaceriwini a ku ntuku swona swi swa ku khomana ku tshika ku report-a tribal yi report-a swi swa masipala mukhansela ra nga kona mukhansela wa 21 orders maswangani a nga kumeki vanishini nge swi tivi swa ku Ahee Butphethe minjhani? A hi kombela ku siku rin'wana mi hi lavela lava va nga pasisa nawu lowu ku ta fanele ku tekiwa mali ya pension 40%. Ku va ta hi hlamusela ku u apply kwini u apply njhani. Xikalavito. Ka Botphethe van'watipolitiki vona va lava ku ti vuyerisa hi ku loko ku nge za ku endleka swo karhi a va vulavuli nchumu. Vona hambi ku ri kwala ka xandla xa president sweswi ku na swihehlo swo a hehliwaka hi swona manjeni mara nkarhi lowu a va lo hwi va nga vulavuli nchumu a swo komba kahle ku lava va lava ku ti vuyerisa vona hi voxe va tirheli tiko. Avuxeni Maxa, no va na xivilelo mani masipala wa Giyani swi tikomba ingaku masipala wa Giyani wu rivele hi masirha lamaya ma kwala lokixini. Mativa matlhumi hi ndlela yin'wanyana yo chavisa ngopfu a wu nge pfumeli ku na ku va hi kuma ku pfuniwa laya ka mangcwavi lamaya u fanekele hi tisecha matlhumi hi ndlela yin'wanyana yo chavisa ngopfu. Loko mo tshuka mfambini especially lamaya mahala sayitini riya ra Swivanani ka nkama wun'wanyana a wu nge swi voni na ku na sirha hi ndlela leyi ku nga xiswona hi ku a ni masirha ya vana lava tsinini ma va ma ri matsinini na mona leriya ra ku na switombstone swa kona swi va swi ri switsinini. A ni koti ku twisisa ku hi mpelampela mara ku ya munhu siku na siku laha tirhelaka masipala leyi a tshama le xiofisanini mi kuma ku yena loko mi report-a goxi ku why a nga va byeli ku masirha lamaya a mi le ka condition ya kahle a ni swi tivi a ma kahle masirha le Giyani please a va ma voni swin'wana. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku ku haxela minongonoko leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Khume n'we minute ntsena yi bile awara ya 13 hi teri namuntlha i International Women's Day se siku leriwani hi laha ku langutiwaka ku vaxisati ku nga va ku ri na ku tlangela kumbe ku langutiwa mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona hi ndlela yaleyo swi endla ku ni sungula laha. Vayingiseri mi ni lava ku hlamula ka leya vanhu vaxisati up to so far a ku na lexi hi nga xi tlangela ku Botphethe masiku hinkwawo ku na wansati la nga dlayiwa kumbe vavasati lava nga dlayiwa. Hi siyiwa na vana hi va ti-single mother ha dlayiwa hambi hi ringeta ku endla ti-protection order.
lomu ya mintirhweni loko yi nghena hi fanele hi va na vuxaka na timinijere hi kota ku tirha hi lero a ku na nchumu lexi xi hi fambelaka hina vanhu vaxisati ku fika sweswiwani botpet le hansi ka ntshikelelo inkomu emkhongelo se ni lava n'we vaxisati mi ni byela mi nga va ku ri na mintlhontlho se swin'wana se sungurile hi ndlela leyi 0860002543 kambe ke ku na loyi na ye i na yin'wana mintlhontlho na ye wa yini wa xisati enhlekani Hello. i mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani mani Ahee na khensa botpet mi pfukile ni khensa na loko ni kote ku nghena ka siku ra namuntlha na khensa swinene a khensa swinene mi ri yini n'we loyi mi vulavulaka na yena i SJ Mashele a Rotterdam laha a tivekaka J Mashele a mugangeni wa Manyunyu next door ya Xindengezana ni le hansi ka stadium hey mi ti hlamuserile mani mi ti hlamuserile i makhalo wa yini wa Xindengezana ntiyiso botpet se mi ri yini n'wana mi rila hi yini mi vilerisa hi yini i siku ra n'wina leri misava hinkwayo yi jikelele botpet mi nge ni vulavula ni nga ti tinyingi mina loyi ni nga Jane Mashele ni na nkingha leyikulukumba swinene ni na nkingha hikwalaho ka khanselara na CDW hi ndlela leyi ni na malembe yo hlaya ni ri na xitandi lexi ni nga fika ni belela mukhukhu na vana va mune ni tshama ndhawu leyi ni tshamaka ka yona a yi tsakisi mukhukhu wa kona miri lowu hinkwawo i timbhovombhovo loko mpfula yina yi nghena hi kun'wana na kun'wani andzeni loko mi nghena ku fana na le handle la mi humaka kona makondlo loko sweka hi dya na wona mara mfumo wa hina u ri kona lembe leri nga hela va tini ka mina va ku hi famba hi tsarisa ti-RDP ni tsarisiwile RDP a ku tsarisiwa ti-RDP na ti-toilete ti vuye ti humela rivaleni ti endliwa ka van'wani vanhu sweswi i nga ku i nkarhi wa ku ku yimeriwe tiyindlu mara leswi nga fika swi ni vavisa amoyeni ni kuma ku aka vanhu hinkwavo lava nga hlawuriwa ku tlha ku fambiwa na miti ya vona va khatiwa na vana va vona na mikhukhu ya vona mina a ni welangi kona a ni khatiwanga leswi swi nga vuya swi va kona swi kha swi vavisa moyeni wa mina CDW yi ri a ni fanelangi ku ni nga kuma RDP aka nkarhi lowuwani hi mhaka ya ku mina ni na mukhukhu hala tlhelo na structure ka 5 room ni ri kokwalaho ka yini mina ni nga koti ku fikelela ku fana na van'wani ku ri ku yi kona mimiti leyi va nga fika va aka ti-RDP yi ri na tiyindlu to ringanela ku tlula mina ni nga na 5 room yo ka yi nga beleriwangi yi nga pfuneki nchumu vonani xo vava botpet ni tlela mukhukhwini loko mpfula yina yi nghena hi tindlela hinkwato na huma na vana ku na ndhawu leyi ni nga yi lulamisa ademeni tanihi bathroom hi pfale hi tibampiri henhla hi laha hi tsutsumelaka kona loko mpfula yina ku hi kota ku tumbela na vana swi nga handleka nkarhi wun'wani ku ba moya mpfula ya mahlweni na ku nyanya ndhawu liya yi wela yi khumeta na vana ni vuye ni suka hi ku vona xiyimo ni ya ka Chief Duvula ni fika ni ku Chief Duvula fowunela likhanselara Jeffrey Hlungwane a ta hi famba na yena ni ya vona leswi humelelaka kaya ka mina va fowunini chief va kuma ku a va kumi ivi va ya va kuma leti va tini khanselara hi xanduku loko va fika va kandziya jarateni va mina loko a hi fambeni mi ya nghena le mukhukhwini nga swi vulavula na n'wina mi vona leswi nga le mukhukhwini va ala volo yima loko mi nga yimi a hi fambeni mi ya vona lexi mi ta vona na hala hi tsutsuma ku hi tumbela kona na vana va ale va lo yima va ku no xiyima xa ze xa lava ri voni swilo a swa ha ri xinyamini loko munhu a khatile kule leswi vonaka nga ku swilo swi kahle tana a kusuhani swilo a swi kahle va ku ni vona rivambi a ri kahle ene no khiya a ri khiyi mukhukhu na wona wu na timbhovombhovo a swi na mhaka ni ta vona ku ni ta ndlisa kwini ni ku ni twa ku vava moyeni wa mina YCDW yi tshikelela yi ku mina ni fanelangi ku humelela ka RDP hi mhaka ku swa leswi kahle leswi nga ni vavisa moyeni stilo khansela lava huma va ha ku swi twa ku na ku swi vona ku ri mpela xiyima xi tshamisekanga loko va fonela CDW yi tlha yi tshikelela henhla ka khanselara ku no yaloye ni vulavurini hi hetini a ha fanelangi hi vulavula hi swa yena hi te RDP a nga fanelangi ku yi kuma leswi nga ni vavisa moya le hansi ka mina makumu hi
le nhoveni la me tshama kona mara ku te ku ta fika munhu la nga ndzhaka mina fika vekela mukhukhu there RDP fane ya akeriwa kona and life fane ku ya akeriwa kona a ku tshami no tshama na munhu a swi fani na mina ni ngolo fika ni tshama laya a ni akangi ni tikuma ni ya tshama kaya manje ni byeleni i mi na nkarhi wo tani hi kwihi mi kha mi tshama kona mina 5 years ni ri lembe ra 60 ni ri kwala ya na makhamba siku ya ta ya jikajika endhawu liya ya ringeta ku chusa mara ni ala ni yime ndhawu yin'we na vana va mina sweswi ku na godi laha ra toilet ri tele hi mati CDW ni ku tisini ku ina godi na ni ku godi ina ni na rona va phake vanhu lava hinkwavo ti-toilet leti ti nga huma ku tlha ku ngeteriwa extra ya timbirhi ti akeriwa van'wana ri tshantsa sweswi ya ri tele hi mati ni vutise khanselara ni ku loko mi tiku ko nghena n'wana wa mina laha ndzeni ka toilet a fa mi vitaniwa mi ta nghena hi gate liyani na mi ta kota ku nghena laha gate ni ta mpfumelela mi nghena na next year mina ni nga kota ku gotha na bontsha swa vava swa mina mati ni nga mi byela hi mhaka ya mati lama nga ceriwa ya mfumo ya ceriwe ya hi tlhelele kule ngopfu a ya fikanga sweswi timpfula ti nga na mi kuma ku hlantswa aka damu rin'wana ri nga tlhelokele nkoveni laha ku yaku munhu un'wana na un'wanyana na ku heta ku hlantswa mukumba sweswi mati a hi na wona wo xava hi xava ka muti un'wana va ri le ka marimi loko ni nga ri na mali sweswi mpfula yi nga na hi ka mati ya ku sweka na ku nwa ndzeni ka magodi lama nga ceriwa hi Eskom phephi ncoku vava ngopfu mweli wa mina ncoku vava swinene se ni la ku tiva ku aka tiko ra ka hina hosi i mani ku yi tiva dlula na mahundzi wa vinharhu loyi a ti endla ku hosi i mani wa vinharhu loyi a ti endla ku khansela nimitweni swi vula ku CDW na mukhanselara va fanele va vulavula ku va lava ku swi endlisa ku yini hi xiyimo xexo xa n'wina kwala mi nga kona mani ni khensile swinene nkarhi wa n'wina i khensile loko mi kote ku ti nyika nkarhi wa ku va mi hi fonela mi hi byela sweswo ni tshemba hi ta va landzelerisa hi kota ku twa ku xiphiqo xi le kwini ni khensile mani inkomu CDW i vito leri nga tshayiwa ri tshayiwile na ra mukhanselara ra hlungwana ri tshayiwile loko mi ri na swo hlamula mi nga ta mi ta hlamula mi pfumelela ku va mi hlamula hi ndlela leyi kambe xiphiqo i ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku ti-RDP loko ti nyikiwa ti nyikisiwa ku yini kumbexana MEC na vo va nga hi pfuna na vamasipala wa Greater Letaba i tin'wana ta masipala leti i nge twi nchumu hi tona ku vulavuriwa hi toho i mani meyara wa masipala wa Greater Letaba ya mi ndle kahle mi nga fika mani mi va mi ndla ku hi kota ku la ku tiva ku meyara wa Greater Letaba i mani hi ta vhe hi swi landzelerisa hi twa ku vo va tiva yini CDW yi na matimba ku fika kwihi ka ku phakela ti-RDP kambe ke vaxisati ntsala leti mina ta khume ntsena a hi mi twenini 0860 002543 ku na leswi mi nga swi langutaka tanihi vaxisati mi ku heyi ha tlangela hi siku leri ra hina ke lembe na lembe hi n'hweti ya nyenyankulu Afrika-Dzonga yi tlangela n'hweti ya timfanelo ta ximunhu na lembe leri hi ya emahlweni no tlangela timfanelo ta ximunhu Munghana Lonene FM u ku navelela ku tlangela lokunene eka n'hweti ya timfanelo ta ximunhu laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ntirho hi lava vaxisati hi le ka 0860002543 a hi tweneni ku n'we mi ri yini vasesi wa mehe hi leri siku ra n'we siku leri khumbaka n'we mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona loko ku yi koho ku humelela loko mi nga na koho ku tiphina loko mi nga na koho kambe mhaka leyi nga vulavuriwa hi sesi la ya tika swinene i mhaka yin'wana leyi kumbexana hi nga lavaka ku tiva kusuka ka n'wina ti-CDW ku mi tirhisa sweswo ke botimoki nhlikani ni ta kombela ku vulavula hi Panyaza Lesufi i premier ya Gauteng kambe swi nga endla a nga vuyi lembe leri taka loko se hi vota hi ku ANC a Gauteng ha swa tikomba ku yi nge he vuyi kahle hi ta lava mfumo wa nhlengelo kambe leswi Lesufi a xi endlaku i ku yena i lava ku ya le henhla leyi a ya va deputy president loko mo swi tekela nhlokweni a nga ti tshuneti ekusuhi na president Cyril Ramaphosa because wa swi vona ku ri ntshembo ka vona wa ha ri kona se a nga ha ti tshuneti na nyana i yima xikarhi ende sweswiwani ni sure ku ri Lesufi le ku vulavuleni na vo Paul Mashatile
se a hi nge president wa EFF a tsandzeka ku va deputy loko ku va na mfumo wa nhlengelo lembe leri taku Lesofie hi yena a nga ta va deputy ya Paul Mashatile inkomu semitena yin'wana a tlanga voice note nene ya kuma ku vaxisati vela timhaka ta International Women's Day leyi a ti vulavuli nchumu na vona hi yo mhaka mi nga twani khani ni tlanga voice note leya vaxisati a yo vulavula na mani vete vo mani J ntsena a ku na un'wana wansati laha nga hi fonela a ku i lava ku vulavula hi siku leri se swi vula ku International Women's Day a yo vulavula na mani J ntsena ka vaxisati na sesi lava va nga ni rhumela voice note leyi mi nga yi twa a yi vulavula hi timhaka ta ku mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona lavan'wana vaxisati hayi va ri swilo swa vo swi tshamisekile hi nga va karha hikuva ku ri ku a swi nga tshamisekanga a va ta hi fonela ka 0860 00 2543 loko a swi nga tshamisekanga vaxisati a va ta hi fonela ka 0860 00 2543 hi ndlela leyo handle ka loko ku muhumelerisi vo hlwela ku va teka kambe hi yo mhaka leyi hi fikaka ka yona sweswi ya ku vaxisati a va le ku foyineni hi ndlela yoleyo se loko ku ri ku a mi le ku fonini swi vula ku hi ta pfumela ku a swi mi khumbi n'we hi ndlela yaleyo a hi tweneni 0860 00 2543 nhleka a ku na munhu la a ku na munhu la 0860 00 2543 a hi mi tweneni ku n'we mi ri yini vaxisati hi ku siku leri ni teri i siku ra n'we ntsena hi lava ku twa n'we vaxisati nhlekani hi mi amukeleli ka munghana lone ahee minjhani hi pfukile sesi minjhani ekobuthethe mina problem siku leri na ri vona mara ka mi a ri hlamuseli nchumu buthethe xin'wanyani xa koho hi mhaka yihi n'wana me i pasini grade 12 u khipe diploma pase kahle ene u aplayela a nga pasanga kahle diploma ku pasa kahle loko a kume i bachelor sorry i kume so yoho yaleyo yoyi a ni problem i ku i pase kahle ene so vele i pase kahle yini i kume yini hi ku na n'we mutswari wa hoya mi swi tivi mani poyile ma i pase yini i pasini i khipe yoli inani rini mani mini poyiri leswaku na leswi mi lavaka ku swi vula khipe yo bachila na leswi ma ha lavaka ku swi vula swi endla ku ni hela mongo ku njhe ma swi tiva ku mongo vulavulani ke i khipe bachila i pase kahle se a ku na laha nga kona na sweswi wo lo tshama kokwala ene a apply 3 ya tindhawu le venda hi ko va nga ze va n'wi humelanyana tinki mara a va ha zangi va ha n'wi hlamula nchumu mara n'wina tanihi mutswari mi nteyi hi ya kun'wana ka mukhanselara un'wanyana un'wana wa ku i khoma swin'wana swa kwala mugeni lano ni ya kokwale a ku famba ka principal wa vutisa ku endleka yini hi vo vana lava se ni yini ka principal se principal a ku loko va nga n'wi tekanga la swikolweni swi vula ku tindhawu ti tele se ni ku na mina ha tisa ku center makisa kwini va ku ni ya kokwale venda se loko ni fika le venda le ni fike va ku layini yi lehini lano ene na ku tala ku tele loko u ri na 3000 hi nga swi kota ku hi ku pfuna mara ku ri un'wanyana loyi a ni vitele tlhelo a ku n'wana we i pase kahle loko u ri na 3000 ni nyiki yoho ni kota ku nghenisa n'wana xikolweni se me ni kume a no tirha na yi kuma ku 3000 ku tala ka yona hi kume ni yimele mali ya sasa na mali ya sasa a yi endli na 3000 yeleyo so swi vuye swi tsandzisa swisweswo leswi vulaka ku n'wina ku ya hi n'we siku leri a ri vuli nchumu a ri vuli nchumu kutani le ku tirheni ni lo tshama hi tisuphekela hi yisa vana xikolweni hikuva ta hi pfuna mundzuku mara swo fana eka vana va la ti 3000 xa ku yi diza hi kuma kahle mutswari a nga tirhi va la hi diza swikolweni ya swi kuma kwihi ya yi kuma kwini mali ya ko hi yimele mali ya sasa nemetweni mani i mani hi twana lawa i nhlekani mi amukeleli ka munghana lone ahee butpet mpfukile mpfukile minjhani mpfukile I can't
na siku lera namuntlha Butpet a hi voni ri hi pfuna hi nchumu n'wana mhani. Hi mhaka yini ka sisi? Butpet na vavasati a hlupheka ku vulavula ka ntiyiso. Oyiko mi nga ku hina vavasati mo mina n'wansati va le ku tiphinela vavasati laha handle hi lava van'wana hi va vona ka TV va le ku cineni van'wana Butpet na vavasati n'wana mhani hinkwenu. Hi khome ku tika n'wana bava. ka yini mi tikiseliwa yini? Ku kuma ntirho rin'wana sati swa hlupha hambi dyondzini hamba u dyondzanga swa tika Butpet. Ntiyiso wu kahle i fanele i rhanga i endla something ku i kota ku kuma ntirho a hlupheka Butpet a hlupheka. Mi vula ho loko i ri wasati i dyondzile hambi a wu dyondzangi loko u fanele kuma ntirho i fanele endla something i yini something? Butpet i something i fanele i meka sure ku ku na something xi endlaku wa diza kumbe i nyiketa miri wa wena ka vathori. Hi sweswo Butpet hi le ku hluphekeni shem ende hina vana hi khome ku tika ha dlayiwa hina vavasati ha biwa ha abiziwa lomu mitini inkomu Butpet ni khensile. Ni khensile sesi wa mina ni khensile a ni kumbexani ta kuma wo hetisela la ni nga siya ka i manetwa wo hetisela enhlekani hayi njani i pfukile njhani sesi? i pfukile I can't. swi vulavula leswaku mhaka swi vulavula na xikalavetu a nga hembi i ntiyiso hina vana u kuma ku va pasini grade 12 wo tshama la malayinini loko ku ri masipala wa Akhonuku a ku na leswi humelelaka a hi na mati a hi na mapatu a va vulavuli nchumu va yo wi swi ri ho zama ku va phusha loko va phusha va humelela vuton'wini ha va ha ri na mhaka na hina va hi rivele a ta hi lava hi nkarhi wa tivhoti va hi tsutsumisa hi famba up and down mara loko ku ri na mitirha ku na vana va hina lava tirhaka vo tshama va na ma-grade 12 vo tshama la malayinini xigini va ta dzaha tinyawu va famba va yiva loko ku ri masipala wa Thenuku vo n'wi bambatela Akhonuku a ku fambi nchumu total. Ni mi twile mani. Loko humelelaka swa tika vhele. Ni mi twile mani ni mi twile. Xaniseka hi vavasati. No ni mi twile mani ni mi twile. Kumbexani ta mi nyika na nkarhi kana kambe mundzuku va mhakhe i nga ri mi hlwele ku swi kuma leswi ku ni le ku mi laveni ni tshemba ku va na swiphiqophiqo sweswi swa ti-load shedding na swin'wana swi hetelaka swi kavanyeta kambe a ku ri mhaka yo yeleyo mingisero wa mehe leyi a hi languta yona ku xana swi nga va swi vula yini loko hi ku siku leri ra vaxisati ra misava hinkwayo se Vamhani va vulavula sweswi va nga vulavula swona swi vula ku vathori ni vula ku loko ve mhani va leswi va swi vulaku swa ku va fanele va sungula va ti nyikela ku va ta kota ku kuma mintirho hayi khona mani kasi vathori mi vanhu va njhani n'we mi tholaka me a ni la ku vutisa ku kasi ku nyikela ku le bibeleni n'we mi kotisa hofisini kuma ni swi twisisa se kandziya yin'wana we a ni vutisa ku loko se va fanele va endla njhani a swi heleli ku le bibeleni swi nga ti hofisini a va swi humelele ku ebibeleni swo nyikela hambi u nyikela hi nyimpfu kumbe yini swi helele ku halaya leswiya swa ku u ta boha mbuti nyangweni wa office i swa yini mara no kumbexani sweswi nge ve hi dyondza hi za hefa wa ku i sequestrate wili swi fambelana ku hina ntirho wo kuma kwala wa ku hayi no April Ngobeni mi nga vuyi ve mi le ka death review mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula.